Hey, yo, greetings to the world. Yeah, this is OkrasmountzioN talking. And we out here in Africa, South Africa, Gauteng Province, PTA, Pretoria, Mahlanyeni, Pebble Rock, Gold Village is where we at. You know what I mean? Yeah, I come to studio ne borni udiwanga manda the Azambi Music Academy. Ndone rabone bana bamkara rothoma zosino ndichikorani. Welcome back to episode number 3. Yeah, outer view. It's an outer view. You know what I mean? So the first outer view rakwe out, second outer view rakwe out. So now this one it's sort of like an interview, but it's an outer view. You know what I mean? So as you can see, I'm not chilling alone here. But choro Toma nichikora bembera bana mkara nichikora aro Toma nichikora tanaka in YouTube channel. Please hit subscription button. So you know we am very thankful for your support. Please so ngariba no return notification bell. Yazo zitanga manda or misio tendi upload videos zineza wazishikotebera bana mkara. Ai yani kweta osa la mitete for aru hey. It's about to go down, you know what I mean? So as you can see, kachanda changa cha right, kachanda cha bewo cha monde, kachanda changa cha monde, kachanda cha bewo cha right. Ndozura na msiki na ras. Fyah Man Kanli. Nunga parandwa. Varumini wo Fyah Man. Yeah. Nani grande man. Varumini feds jama. George kurubanga mando wostu wa bregenia manaka man. Yeah. Aba Wotanganiziwa Aziambe Music Academy. Yeah, man. Yeah. I'm not chilling alone here, as I've said. I'm seeing on my right. Yeah. Also known as Ndrini Silvertone. Ndrini it's either the Msiki and Silvertone, but Landemesa and the Msiki. Yeah, Zimbabwe guy, but Tangana guy. Okay. Yeah. So comes a Rashika to Maudita, comes Mvorachinga. Rabone is a Aziambe Music Academy in the break it is so honey, who know what Dilan Wangamanda and I mean Pandam Situation Akanda when you to Zapon about Fyah Man. Upon on your Varco Dilan music engineering. Okay. We do mixing and mastering, writer recording, live na indoor in our studio session. So as of to the idea, if back up for renowned it's finger cha and record in that staging. Nazo zoria recorder live no rieza if bakunyago rieza via dava buka studio ndizwande mengamanda samuimburi sometimes we try the test our entire live which call it as instrumental live ndingavahani so anepa Aziambe Music Academy right and the results no goodisa ara mtu akunyago guda uyagudisiwa so in short ndizwezo zvinezwa vazikochimbira apa Aziambe Music Academy. So, is it a recording label? No, as a recording label, it's more of Lori Nimatomo Academy. Okay. One at the work of Fumbuzo music, Mutu Onopezo Fumbuzo music, Enemune Aya our independent artist. Okay. At the to Zawe Enemnesa artist. So as a record label in a comes the one as the artist under Aziambe Music Academy, but real assist nanga information ya remote enemnesa artist anga the misan. Okay. Yeah man. Cool. It's quite understandable. Yeah. Zambornda kushabora ni ndisongo jina kadinga butsiru ndenda wani chibotomo sokorea rozranepa. Recording studios or recording label. Yeah. It don't even record label, but for now, yeah man, Rogonyo Tomara Rafunza Mzika. Yeah. Okay, cool. So most of the people who are going to the source of the Kachanda Chamon, there's also the Ziambor and the Msiki. Ndipio comes in for a chinga and a ditanga Msiki, rich whatever son comes to Tongavachini Diba guy, or I did mention on the Msiki, also known as Silvertone. So comes out on there or any Silvertone. Ndinyi kana musiki ndinyi ringastanda vudzisani pana musirchi jana kandine loro dzuzavano musiki na Silvertone heva ropamba nawo nevedzi ndingotori Silvertone ndi musiki wakana. Okay. And musiki ndi muthu usikozwino ane iditova imwe direction ine zvakusumbedza uri this is a new phase. Okay. So we're starting from a clean page. Auna chimwe chitu chine radova richikochipa chine chadonga asi chine vasachidive. Zvinova zvisu zvine
ndi muzika une wavhuḓi une ra ḓi dzula u ḓisa ri tou vha ni ri dzula ri khou lela u ḓisa zwithu zwavhuḓi tshifhinga tshoṱhe zwiswa and stuff, so ri dzula ri khou ṱoḓusa zwithu zwiswa, so hu na zwithu zwinzhi zwo contributor kho ri heḽo dzina ḽi tshintshe, mara as time goes on vha ḓo thoma u zwi pfha uri ya vha zwo fanela uri Okay, I get you. There is why rodzula hafha noni chandamesa nga maanda tshine tsho ri dzudza phanḓa musi ri tshi nga amba zwoṱhe zwine ri nga ḓi amba zwone, man. There's a song, man, I did like a reaction towards yone ine khopfini jack of all trades ine ndo ita reaction ine huna ngoho ye nda ḓo ḓi amba based kha uri nne ndi khali yo shululelwaho, zwino ndo dzula na khale mbili dzo bikaho hafha dzine kha reaction kana kha mvinyo we nda ḓo ita ndo ḓi amba zwe nda amba ndi tshi khou ya zwi tshi khou ṱuṱuwedzwa nga kuvhonele kwanga, but khamusi ri tshi khou ḓa kha Canley, because that track yorin is Rascanley jack of all trades featuring 4Msiki, so ndi khou ḓo u thoma uri ni ri dive kha iḽa track ri pfhe khali dzo bikaho uri ni what was the motive wa hela track ri tshi khou lavhelesa khamusi na nzulele ya huku vesa yavho huku ri ḓe na kha ya Msiki uri ni okay, so hela track ipfi jack of all trades ndo vha ndi khou zama u sumbedzisa uri sa zwe ra zwi ambisa zwone behind the scene na kha dzi voice note arali wa zwi humbula ra khou amba nga uri zwi jack of all trades zwa zwi khou tea kana hu khou dzumbiwa kana ri khou vhuvhisa kana ri khou shavha u ita zwithu zwa obvious zwine ri tou ḓa zori zwi obvious zwo dzula zwi nga heyi nḓila ya khou tea u vha ghetto of all trades, but now is jack of all trades. Jack of all trades i vha i tshi khou ambelwa muthu ane ndi muthu ane a kona mishumo minzhi nga maanḓa, ndi mukoni wa mishumo almost mishumo yoṱhe, a huna mushumo ane wa ḓa khaye a ri ha u koni, so ndi muvhuya kana ndi muvhina man zwi sina ndavha uri mushumo ndi muvhuya kana ndi muvhina, mara ndi jack of all trades, so ndi ghetto of all trades. Heiḽa ghetto i wanala zwithu zwinzhi nga maanḓa, o ralo a jack of all trades ndi muthu ane a vha khou thusa ghetto, ndi muthu ane a vha na zwigwada hanefho kha eneyo community nthihi, u na zwigwada zwivhili, u na tshigwada tshine tshi a muvhenga, a vha na tshigwada tshine tshi a mutakalela. Hezwo zwithu zwoṱhe zwi khou itiswa nga uri o ralo a jack of all trades, u vhidzwa upfhi jack of all trades, mara kha ḽiṅwe sia zwi vha zwi khou riferelwa muthu ane ha koni mishumo, ha perfect tshithu, ha perfect mishumo yawe, mara u ya i kona. So hu na vhathu vhane vha khou lila ngaye na vhane vha khou takala ngaye, zwi basewa nga uri ini no mu experience nga nḓilaḓe, ndi hoyo jack of all trades. So ndi ghetto ine i khou rai, hu khou takuwa mapresident, hu khou takuwa dzi mayara khayo, hu khou takuwa vhathu vha re successful, ha ḓi dovha takuwa na vhaṅwe vhane vha khou ḓa na vibe iṅwevho ya luṅwe lushaka hanefho kha eneyo ghetto nthihi. I khou producer zwigevhenga, i khou producer madokotela, i khou producer vhaimbi, i khou producer zwithu zwo yaho ngo fhambanana heneyo ghetto nthihi. So ndi jack of all trades, ri a i funa, ri a i fela, ri a funa service yayo, ende a zwi khou amba uri vhenga ri i vhenga, ri a dovha ra i vhenga. So ndi zwezwe nda ndi khou amba zwone, zwi tonga gangsterism ine khamusi i ghetto hanefho, i supportiwa nga ghetto, ya dovha ya cherapiwa nga ghetto, but hanefho kha very same ghetto hu ḓivha na group of people vhane a vha i support heyo gangsterism, a ḓi dovha havha na iṅwe group of people ine i a i support heyo gangsterism. So heyo gangsterism i dependa kha uri ini sa individual no i experience nga nḓila, vhaṅwe vhathu vha khou i experience in a good way, ini ni khou i experience nga iṅwe experience cha bad. So ndi zwithu zwine zwi khou itea ghetto, that is why ro kona uri jack of all trades. Man, ndi ghetto of all trades, zwoṱhe zwi a konadzea. So huku yanga ya vha tshi khou amba nga mafhungo a uri nṋe ndi bva ghetto, man, we come from ghetto, we were raised by the community, them love vanity navo gangster barana street. Nduri heneyo community nthihi yo ri alusaho i dovha ya funa unity, i dovha ya funa unity heneyo community nthihi ine a i khou farea nga ghetto nga gangsterism, mara i funa unity, i a balelwa u snitcha
hedzo dzi khulundende dzine dza vha dzi hone kana zwoṱhe corruption ine ya vha i hone hanefho kha ghetto vha ya balelwa u zwi sinitsha nga ndavha yori at the other side heyo community iṅwe i khou provide habe nduri i khou provide security kha community heneyo gangsterism i khou nduri na vu safety ri vho feel safe badi na musi ri khou tshimbila arali u Thohoyandou ho rala a ri tsha ofha zwithu zwinzhi ngauri zwithu zwinzhi zwo dzika not ngauri u khou ofhiwa mapholisa u khou ofhiwa community nga nḓila ine yo farana ngayo heneyo community so heneyo nthu ine ya vha i tshi khou rana ri a i funa ngori ita uri ri feel ri safe mara at the same time vhaṅwe vha khou experience tsho vha safe kha hezwo zwithu vhaṅwe vha khou pfa vha si safe khazwo hezwo zwithu so ri vha ri khou funa unity and ri a balelwa u sinitsha hezwo zwithu ndo vha ndi khou sumbedzisa zwezwo nda vha ndi khou sumbedzisa na kha vese mafhungo a uri hezwo zwithu zwi ya reincarnate nga nḓila ine zwi nga konḓa nga maanḓa uri ri zwi stope nga sense ya uri ndi ḓo zwi ita uri zwi vhe short yes I so uri ri zwi stope ngani ndi tshi ri zwi nga konḓa uri zwi fhele hezwo zwithu nga sense ya uri musi zwi tshi khou itea hafha phanḓa hashu kha maṱo hashu kha display ine ra vha ri khou i vhona zwi vha zwi sa khou itea fhedzi phanḓa hashu nga murafho honoyo washu fhedzi zwi vha zwi tshi khou itea zwi tshi khou dovha zwa vhoniwa na nga murafho u si hoyo wa vho riṋe ndi uri musi ri tshi zwi fixa hafha nṱha hune zwa vha hone kha display hu na iṅwe community ine ya khou takuwa ine it's either hezwiḽa zwithu yo to aluwa zwa vha trauma khavho hezwo zwithu so vha vho nyaga ndi uri vho vha vha khou tea u lookiwa after mentally na u diliwa navho uri vha vhe na mbonalelo iṅwe nga nnḓa ya hovho vhutshilo he vha vhu vhona so the minute ri tshi tou waipa face yo thoma face ya vhuvhili i khou vhuya so face ya vhuvhili nayo i khou ḓo u phandela vhana vayo sa zwe nda zwi ambisa hanefho kha luimbo i khou ḓo u phandela vhana vayo ende vhana vayo vha khou vha aware uri muphando wo vha uhani muphando wa hafha hayani wa dedi muphando wa mami wo vha uhani so zwi a konḓa uri ni dilane na heyo situation ndi zwavhuḓi zwonga hezwiḽa zwine wa ḓo wana uri muri a u khou anwa hapfi ni tea u ṱhukhula matavhi nyana uri ni u wane zwavhuḓi mara naona uri ngo ṱhukhula matavhi mara mudzi wo dzula nṱha tombo hangei fhasi lwani vha ngo solva zwithu hangeno nṱha mara ndavha hange tshidzikini tshayo ndavha ina tshidziki nduri ndavha ina tshidziki ati ndizo zwithu ndi nga zwi amba nga minute mthina ati ndizo kha dzi OuterView dzine rono dzi ita rono ya ramba nga ha uri zwo ḓa gai tshiṅwe tshifhinga u tshi vhuya thoma zwithu zwine zwa nga bu lesbian kana na vhugay ati vhuya ra zwi amba ti so in short nduri zwi nga nḓila ine iṅwe family yo vhuya ya vha na vhana vha mbeu nthihi nga maanḓa so hezwo zwithu zwa swika hune hauḽa mufumakadzi a tshi ḓihwala havhaḽa vhathu vha vho lavhelela iṅwe mbeu uri vho lavhelela vha vha khou beba vhana vha vhasidzana nga maanḓa na u vho lavhelela ṅwana wa mutukana ndi uri mihumbulo yavho havhaḽa vhathu zwoṱhe nga nḓila ye vha vha khou imagine future ngayo na body yavho nduri na u vha ready ha muhumbulo wavho vha vho lindela ṅwana wa mutukana mara nga ngomu hafhanoni thumbuni a hu na ṅwana wa mutukana ndi ṅwana wa musidzana so now the baby is born o bebiwa now ono vha musidzana mara luvalo lwawe zwe lwa guda zwone conscious yawe nga nḓila ye ṅwana a bondisa ngayo hafha thumbuni o bonda nga sense na feeling nduri zwoṱhe zwe zwa zwi khou itea kha muvhili wa mme yawe zwi tshi ṱuṱuwedziwa na nga khotsi ya hone hanefho around zwo build up a conscious ya ṅwana wa mutukana inside her so now houḽa ṅwana o bebiwa u tonga muthu o xelaho ane u khou sokou tou pfha uri u kha bodi ya musidzana mara so havhaḽa vhathu vha ḓirabela a ḓirabelisiwa tuwa mini u khou zama u diḽiwa na situation ine ra khou i vhona hanefho matsina hezwi zwithu
a zwi khou tea u diliwa nazwo nga nḓila ine vhathu vha khou zwi vhona ngayo. Hezwi zwithu zwo vha na disturbance u bva mathomoni azwo. So zwo vha zwi khou ṱoḓa khamusi arali ya mufunzi ane a ḓivha uri ndi khou yo dilana arali hu tshi pfhi ndi dimoni kana hu tshi pfhi ndi zwiṅwe zwithu zwine zwa khou tea u bvisiwa kha muthu. Ho tea o vha a mufunzi o vha awe uri a thi khou rabelisana na hezwi zwine nda khou zwi vhona hafhanoni. Hezwi zwithu zwo thoma tsikoni from the womb. So asi zwithu zwine khamusi ndo soko moka muthu na vhona unga khamusi matshelo ḓo vhuya ono ḓiresa nga nḓila ine vhewe na khou mokisa zwone matsina na khaye hezwo zwithu zwi a konḓa ndi uri as decision ine anga sikoto. So ri dilana na situation ine ra khou i vhona nga zwiambaro na vhuvha ha muthu matsina there's much involved. Zwine rine ri nga ri tshi khou humbula zwone. Yeah man. Yeah, I get you. I think ndi fhungo ḽine ra sa tou vhuya ra ḽi kwamela. Ndi fhungo ḽine ra sa tou ḽi kwama. So ri tshi khou lavhelesa khamusi nzulele ya vese ndi sa ḓivhi uri vha khou pfha uri khamusi vho kona u i ṱalutshedza yoṱhe nga nḓila ine ngori thi zwino zwe ra ḓo ri tshi khou amba off camera ho vha uri ni a si uri ni zwoṱhe ri ḓo kona u tou zwi breaka down. Zwezwi zwine zwi vha zwi hone hanefha ndi zwone zwine zwa vha na justice. Lune ri nga si tsha ṱuwa ri tshi khou tou lavhelesa na kha zwithu zwine zwi hone khamusi a ri sedze na zwiṅwe zwine a thi khou vhona uri hu na zwiṅwe zwine khamusi nda nga zwi ṱalutshedza nga vese. Okay, cool. Zwi amba uri ni yo vha huku yo vha vese vho ṱalutshedza yavho. Then cool, let's jump to 4Msiki's verse. Msiki, Concrete Jungle, tough to pop, can only crack the code around Chilora some zip. Although I made it out nga lyric whenever Farva pick DIE old and poor miserable. Yeah, chidirova mitiradzi yo thoma. So ari to amba ri tshi khou tou angaredza verse yoṱhe ngo uri ni yayo ṱuṱuwedzwa ngani and how easy was it or difficult was it u featureiwa no feature in kha I feature. Okay, like first of all, ndi tshi wana chance tsha I verse omne chamba na nenge verse ndo ri thathuvha na nne nda wana uri he verse topic is sensitive. And arali ri thetshelesa zwithu ri kha dzi mood dzo fhambananaho kana ri khou ita zwithu zwo fhambananaho, so muthu anga ḓi thetshelesa luimbo a hune a khou bva hone kana ana zwine a khou humbula kana ḓi zwi dzhisa zwezwo zwine a khou zwi dzhisa zwone. So wo vha mushumo wanga uri kha vese yanga ndi tshi ṅwala ndi vhe muthu ane ndi open and ndi khou tonga ndi khou tou amba na vhathu straight. Mara hezwo zwithu zwi a netisa arali u tshi khou tou amba na muthu zwi tonga u khou tou funza nyana. So imagine u dzula na majita ri tshi khou bema tea sokou thoma na zwithu zwo khuthadza kana zwo ngo tea u vhala bugu and stuff. Ro dzula ro awela zwiṱaraṱani. So hezwo zwithu nazwo ndo vha ndo zwi considera ndi tshi khou i ṅwala uri heyi vese i songo netisa kha muthu wa muthetshelesi mara I kha ḓi tea u vha yo keepa identity yayo ya muthu wane ndi muthu ano khou tou amba spoken word. So that's why yo vha na identity nga maanḓesa kha vhurendi. That's what I said kha reaction or you are more of being a poet than being a rapper. Ndi tshi khou lavhelesa uri hauna maṅwe a maipfi no nga kha musi vho die ane you were not like DIE lune u tou zwi pfa uri ni. It was too harsh to put die on like kha line ya vhutanu kwa thoma luimbo. So yo vha yone introduction yazwo uri ndi khou prepare muthu muhumbulo uri u khou ṱangana na mini. Then ra tsa fhasi ri tshi khou sa kha anyway for everyone ri ḓo cola magugu. Ndi la musi tshi khou ṱalutshedza majito uri mana ndo ṱangana na zwithu zwa so na mini na mini a u tea sokou ri anyway for anyone ri ḓo cola magugu. So play safe or I go play safe. We want to see. We want to see. So na nizo suzanga zonkaruza khazwo ri habe na nne ndi mthini na majita and vele ri ka struggle chiti. So ziyafana man, it's a dog is dog and ri ḓita no farazki. So ri prayer fits or songo kia. So one thing about that line is a dog is dog, we can only praise songo kia. Sure. In the mwambo, it's a figure of speech, it's a dog is dog. So mara uchiambiwa aufi it's a dog is dog. It's dog is dog. So ndimusi uchi kuhambwa ngacho kicho chinara kuchibona. Mara nne ndichi amba ndare it's a dog is dog. So ziko phala uri asilifi lofererao. Lali kurisa somewhere. It's a dog is dog situation. Oh yeah, I get you. We can only pray with songo kia.
so arari kuamba nga situation arichihamba nga zingwa so mara 4Msiki wodova vuyari you can only praise songokiya yeah because nana ndapela like kamvinyo kamuzozvirangwa ngoti tizvinofini uri unipfesese urendi line inotevera ngapasi nitoye connecta neyantori nipfe meaning because yotodzura iyothe ndi chimwe chimwe ningaona uri ikwamba lwambo rune aziholo because nabe nandotomwe ikokodza pala kalofini ridoita anibofaratski is a dog eat dog can only pray this song key and I was like okay una key no kia but una dog una ukia foot and I was like it seems like this thing una literal na figurative meaning and you know zitumbane one ndimusi you can only pray this song here ichikumanda badza situation you river farazki and it's a dog is dog situation ilili sasoro mjenamani zvambora avano rwachi vatoamba kamsina kadzi gatekeepers ya yeah rivari chivamba ngazi gatekeepers or okay riko zvipo ri umtebelele ushapo abantu bada zvi right I'm not saying rwesanda whatever so we can only pray risongo kia ngori aringozdo asi zvine ridiva nga civilization nga ukommuna nga uzura rote ridivo ri mumwe na mumwe udova free na freedom chat yoraro yari mumwe na mumwe udova free kashango lene adzura kalo so that's why nne ndoamba ri can only praise the song key ndikadibuya ka mentality holani wofunza hange murawo wewe wenda zufore unoitisa majita achiri anyway for everyone ricula magugu so neapa nane ndivovuya futi marandari vana namusi ndichikuima navewe ndikozvipforeri rote we can only pray the song key okay I get you so ndada ndichiya panda futi uri ndikadiema namajita rudzura namajita richitsange pasi ndaguma ndori kachitori chamajita ndoguma ndori ngasaturday ngasavata lechitava vanitava watch down after 2 years so ngamurawo nendandoambori ndichikochira ndisakucounta chipinga till muhlava uchineta so obvious udova na mob justice and then mob justice that's an underdog's fate well you get nothing it was diva sorry when I'm doing wrong mob justice is my fate arande ndangajena mudini ndakwasha fala ndajena uviri ndajena uraru ndajena ndindo riri vararu kamwe ndiko divonana ndiko flesh ndiko renga kodiringi muganani ndikudzura nani wamatu vati mob justice zone umunhu nokurenga kodiringi ngachirede ya TV yashu so nditomofila ngende ziyambori zidova trigger uri vatumita mini vatumuda ndikane vangu vanganere nditeherezo ndiko necklace True. That's man. Yeah, man. So ringambori ni zvazvorerwa kana zvazvokonda ujena kai feature since you've said the subject matter is sensitive but it was hard mara ne ati zvibone nga ndira ine huna ukonda achiitwa siya la muzika ndizvibona kauri man matsinovona izvozvo zvinoiti zvidhivi kakumwaere kwalyric I got to learn this thing then ndichi overcome that thing I know I'm more than what I was yesterday I get you zviva zvingendi okay cool so vakandi rodri chikwamba off camera ndabada ndichikuita zvobudzisa musiko rini unatanderana dzawe ene munhu zina ringatwamburi ondodzibvisana and I was like nah atiti vanatandera ine ndingatwamburi ndinoibvisa up to so far ringambodi track etaru rokatira nene ine onoibvisa anavone so it's Rascanly featuring Musiki also known as Silvertone katrack inonga mariji 1 track number 7 inongobva kaalbum The Journey una track inonga is it Love and Peace? Love and Peace ine idivaone so inonindira kwamba ngayo aitubvani isokota vatandera ine vadoribudza uri ingabva lini richikoraveresa uri una banje vane vatoda sort of like dzifeature kavone vane already vonotoma upusha career yavo ya music une angadiambore vakhandi ndi rwoguma apa mara havana musiki ane auti vana rwimbo rune ndingatorusumba ndarikholu ndi musiki otodhimisa yete ndichini chovaitawo uri vasokotopfesesa uri ni hou munhu vangatenda umujiya khamusi vamuveya pasi ya rupapa lawe uya swika hapa none hezvo zvidova zvichikotoma kuti jiya khamusi ubva nakha hune vushaka havo hotoma hone khamusi vakotozviamba ngotozvipfupipadza vakotozvinweredza so hou munna atidivi zvo naye ova onozvirealiza nga ndira ine vone vakozviamba ngayona uri habe hoyu munna onosikudzula computer apa
ha computer rangu ri ndo duma ndori once soko vhona unga arali o vhono zwi realize nga yo nḓila that's zwithu zwine nda nga zwi funa uri na ene muṋe a zwi realize so vhathu vha hone vho no khou ḓi ṱoḓa dzi collaboration mara why 4Msiki ane tshifhinga tsho ana dziṅwe nyimbo mara i sokou tou dzula i future ndo ri Raskan o future 4Msiki and I think ubva holu luimbo lu tshi tou fhedza u ḓoroba lu ḓo vha luimbo lwanga lwo fhedzisa for the next 3 years ni tshi ḓo vhona hopfi Raskan featuring 4Msiki arali zwa konadzea ni ḓo vhona huṅwe lwo pfi 4Msiki featuring Raskan because ndi khou pfha uri I've done mushumo wanga yes ndi uri zwi a sumbedza uri Raskan o vha ene muthu ane a khou sala murahu hoyu muthu ndi uri now ndi khou swika kha stage tshine nda pfha uri no I've done my part vha muḓivha u munna Venda ende vha muḓivhi nga muṅwe muthu vha muḓivha nga Raskan na ene muṋe a tshi tshimbila u ya pfha uri u artist and u ya tea u zwi realize uri hezwi zwipfi zwine a khou zwi pfha zwori u artist a khou zwi pfha nga uri u khou bvisa dzinyimbo u khou zwi pfha nga uri there's Raskan you know so ene ndi vha khaye kana ndi pfha uri ndi ṱwa ndi murahu hawe kana ndi tshi khou ṱoḓa collaboration khaye nga ndavha ya uri ndi khou nyaga uri a zwi pfhe uri beside uri nṋe ndo vhona potential khaye na uri u blind ndi khou nyaga uri ene muṋe a ḓi pfhe uri ndo kona u bva hune nda vha hone nga khathihi nda mbo ḓi jumpa nda vha muthu ono collaborata na Khanḓi hune a vha hone nahone Khanḓi o to i tshi tou vha future ine u vha o tou ntevhelela uri kha ri ite luimbo ene muṋe a bonye maṱo a zwi vhone zwo zwi dzhia lwendo lungafhani uri khamusi vhaṅwe vhathu vha re gaming a mbo ḓi sokou tou bva hune a vha hone a vhe a khou ḓiwana a kha sport hetsho ndi khou zama u senda signal khaye ya uri ha deserve holu luṅwe lwendo lune holu lune lwa vha hafhanoni mara nangwe a sa lu deserve u tea u zwi ḓivha zwa uri hafha hune a vha hune a vha na Raskan hu ḓo vha no agria no disagree no ṅalelana nga ndavha ya uri tshi khou nyaga uri a feel comfortable hafha hune a vha hone hetshi experience tsho dzimiwa dzi collabo experience tsha mini a songo tshi experience ngori ndi tsha important tshi thusa uri ni kone u ḓi manager arali na vha natsho hetsho experience so here he is now u tea u zwi pfha zwa uri Khanḓi ara khou ri no hezwi zwithu a si zwone mamuna hezwi zwine na khou zwi itisa zwone a si zwone ndi khou zwi amba nga uri ndo zwi ita uri ni skipe zwi stages hezwi zwa uni equipa nduri uri nive nduri ni lugele ni tea u lugela nduri zwe zwithu zwine ra vha ri khou ḓi tshimbilisa zwone na musi ni tshi dzhena mishumoni ni tshi dzhena nga entry level u vhuya u swika ni tshi swika kha dzi CEO ni vha ni khou equipiwa uri ni tshi swika hapo mara if someone ani dzhia ani vhea kha position ya CEO hoyo muthu o ni dzhiaho ni ḓo lwesa badi naye ngori ene u ya ḓivha process uri ni swike hafha ni tea u vha no tshimbila hafha na hafha so u blind yo munna ende hezwo zwithu ndi khou nyaga uri a zwi dzhie nga nḓila ya uri a thi khou huma khaye kana ndo mu salesa murahu uri heyi process i songo mu netisa ngori i ya straina energy ndi a zwi ḓivha too much energy na disappointment na nga nḓila eneyo na ḓo ndo sokoto pfala ungari ho munna ndi tonga ndi vha ndi khou tou muthusa uri a swikelele zwine a khou ṱoḓa zwone mara nṋe ha khou mbeya fhethu so orali ha ḓivhi experience maybe zo sendela vho mizo feel inbox mizo a si fhindule khamusi a fhindula after 3 weeks orali ha ḓivhi u textela iṅwe artist a vha khou i luvheledza ha zwi ḓivhi but hezwiḽa zwithu o zwi skipa mara ndi zwa ndeme u vha nazwo so ngauri o zwi skipa hune a vha hone u na muthu ane ha ngo zwi skipa so
hezwi a tshi thoma u sita kana a tshi ita vhundengwa ndi ḓo tea u vha solidarity khaye uri vha khou pfa vha comfortable badi mara uri vha swike hune vha vha hone vha tea u vha vha na hetshiḽa experience tsha vhutshilo. I get you. Muziki. Yeah. I think luambo lune a khou lu amba kha nḓe yo ralini ndi zwithu zwine a si zwithu zwine a khou thoma u tou zwi amba ṋamusi hafhanoni ndi zwithu zwine nene muṋe ni vhavhili ni a zwi share because like I've been seeing you man ka OuterView number 2 you were there behind the scene. You were there before like u ḓi wana kha musi ni tshi khou vha fhasi ha murunzi wa Khanli sa artist kha tshiimo tshine na vha khatsho ndi tshifhio tshithu tshine ni nga tou tshi amba uri ni Khanli hetshinoni o mbonyulusa khatsho lune if it was not about him arali nda ndo tou thoma ndo tshimbila lwendo lwoṱhe dza ḓo vhuya badi ndi zwifhio zwine kha musi ndi nga amba uri ndo no zwi source from him. Mona, I'm taking everything zwine ndavha zwone like naso zwine nṋe muṋe ndo zwi experience nga nṋe muṋe vhunzhi hazwo like ndo zwi experience nge nda vhuwa heyo podium nga Khanli. Comes here mona jenani uvandeni nte so and I want to reach experience ndo chiwana nga Khanli mara even way before Khanli nda ndi khou ḓi dzhena stage ine ri khou ḓi perform it's just that levels zwi a fhambana na zwori ro ṱangana muthu a kha level ifhio a tshi khou ita mini so mona ndi nga amba uri hezwi zwine ndavha zwone nanga dzi vision dzine ndavha zwone nadzo zwino ndo dzi wana nge nda sumbedziwa zwiṱepisi nda gonya nda swika hafhaḽa nṱha nda kona u vhona nga bet eye view tshi khou vhona real view na tsho to vhonela fhasi so that's why ndi tshi ri tshiṅwe na tshiṅwe it was through him. So get you wa kona zwi pfa uri over ene mathomo na magumo kezo I get you. So zwamba ri arali tshi khou lavhelesa kha musi yene thandela ndi track ine ri khou ita reaction ndo ita reaction na zwino ri khou dovha ri khou i unpack nga nḓila ra unpack ngayo mara a ri ḓivhi uri i khou bva lini gai hani nga tshifhingaḓe ndi track ine vhathu vha nga i lavhelela lini. A ri sokou tou i lavhelela anytime from now on. Ndi yone track yo thithisaho na distribution ya album but maybe ri ḓo swika khazwo I don't know mara arali ndi tshi nga namba nda zwi fara na zwezwo ndi uri ndi luimbo lune holu lwa Jack of all trades ndo lu uploada nda ri album i khou yo bva nga Good Friday mara ri tshi khou ro no ḓi uploada before ni uploada usathu hu tshe na tshifhinga between tsha 3 weeks so ro no uploada ri tshi khou ḓi thetshelesa ra zwi pfa zwo ri no holu luimbo a lu nga shaini hafha fhethu kha i compilation ya album ine ra khou i bvisa ngori i khou ḓa na iṅwe sound uvho but hei sound i ya fita kha my 5 nga ndavha uri my 5 ndi dzi volumes dzine dza ḓa dzi tshi khou bva ṅwaha nga ṅwaha dzedziḽa track ṱhanu so ra pfa uri ndi sound ya haningei ende i nga shaina badi ndi ngazwo ndo i bvisa zwa khakhisa na dzi distribution so hei thandela ra sa i wana kha my 5 ri ḓo i wana anytime from now on nga ndavha uri ho ndi ṅwaha une nda khou funa uri ndi vhe ndi khou sokou uploada music because ndi ṅwaha une nda ḓa ndi khou uploada music murahuni ho swika he nda zwi limita nyana mara zwo vha zwi nḓila yo ri guide nda khou sokou tou pfa uri kha ndi sose ḓora kha vhathu mara technology a i khou lindela vha tshi sosa ḓora zwezwo vha khou ḓi khou thoma wana ḓora kha vhathu vha pfa iti vha khou dzhena vha vala gepe ndi tshi vhuya nahone vhuya space tshiseo tsho no wana muthu ndi ngo tea u thoma murahu so ndi khou sokou tou vhona uri a thusi tshithu u ita music ni tshi save ni tshi vhea ni tshi vhea ngo music ndi feel next month iḽa folder yoṱhe ina i save ndo vha ndi tshi i feel so ndi ḓo vha ndi khou uploada music nga maanḓa so i nga bva anytime from now kana ya bva na my 5 i tshi bva my 5 i bva around September ne pa August ndi zwifhinga zwa my 5 yes I get you so zwamba uri arali ni ri tshi khou dzhia lolo luambo lwo ri ni arali ya balelwa u bva i yoṱhe i nga namba ya bva kha compilation ya my 5 volume 3 sa nga 1 na 2 dzo no bva
you said uri hii track ndio nene yo kakisa nga manda na kubvere kwa him. Yes I. So ari ḓo thoma ri tshi khou tou amba ri sa khou tou dzhenesa khayo ri sa khou tou panga mulenzhe khayo straight nga ndavha ri heiḽa ndi sokou tou pfhesesa uri nayo ri ḓo tea u tou wana tshifhinga tshine ra khou tou i dzulela ra thoma u tou i ṱhaṱhuvha tou bva nṱha u swika fhasi mara ri tshi khou tou ita mavhalangwe nga hayo. Dzi 29 dzo fhira vhakhandi heiḽa nthu vha songo i ḓoroba. Yeah man. Dzo fhira. Hei track ndi yone ine yo khakhisa heiḽa thandela yoṱhe and arali vho lavhelesa mvinyo wanga yo ri tshi tou thoma fhaḽa vha tshi tou ri shatter. And I was like hey nga nḓila ine nda khou zwi vhona ngayo na u ḓivha uri zwa zwino vha kha tshiimo tshi no nga tshigede vho ntsinda voice note vha amba uri ni zwa zwino ndi khou pusha album ine i ḓo vha i reggae straight. To me a thi ḓivhi uri ndo tou overthinkana mara ndo ri ubva shatter na boḓira khamusi a i ngo tsha pango kha album ngori ndi shatter cause vhone vha wa shatter music. Then whereas album yote i tshi nga yo tindinganyiwa kha Azambia Music Academy. Okay, amara above all ndi kufuna the how level ya brain function ya uri ya active. But hapalani ndori gunshata ndari bombo yard. Ndori bombo yard ndi yard abu yapfi this is my yard ndi vani kwamba uri ndi space changa ichi noni. So ndi chiri bombo yard ndi kwamba ghetto my yard ghetto ya yard uri ideti I'm not atikova pleased ngayo. But then ndi chiri gunshata ndi kwamba uri na chigidi cholirawo. Gunshata bombo yard. So confuse bombo clat ya bombo yard. Yes, then gunshata ina don't get duality zwi khou bva kuri muhumbulo wa muthu u shumisana because once by your shatter unoko da shatter music ndi ngazwo ndi khou ri ya muhumbulo wo function ba so i ḓi tonga iṅwe uthi ine khamsi i murahu lubondo lwa hayani hanefho ya soko fa nga tshigidi i tshi ṱolela ya vha tshi khou amba uri hey a bombo yard gunshata una tshigidi tsholiraho nda zori ndi ghetto heredity but u pendula hezo ndi sound ya dziambei ndi sound ya dziambei mara nevo ndiko to for real ndiko to ijalasela album ya my five kana ndula zwo amba ka OuterView to vachirini habe zvino ri tshi khou rwa music hezwi ngo soko risendela project ri ani ṅwalela livese line nda lifori hey helino lingasi to ita ndi to mpalone ando litera beat yanga nne muṋe ndi uya dale maline ya to zari ya ko to za collab aya kato angu it's okay cool so at the ndi zwifhio zwiṅwe zwine khamsi musikini ngani ngo ḓa ri tshi zwikwama before ndi tshi dive kha zwino na zwiḽa zwine nda kho ḓo ri ri thusane khamsi nga kuvhonele kwazwo kha game like yoṱhe nga wangaredza tshodovhesana zwinzhi nga nḓani ya fhungo ḽa uri na nṋe ndi busy nga thendela ndi busy nga mixtape mara kha ḓi tovha project x aina title a ri tou wana uri ri nga iri uri mini mara busy nayo ndi busy nayo ndi mixtape mixtape ndi tshone tshine tsho leluwesa kha muṅwe na muṅwe uri a tshi access ngori it's free of charge ahuna ḽa zwo pfini kha vha tou zwi itisa hani no but motive ndi ufhio uri ni thome nga mixtape nahone u ḓo vha wo shumiwa gai na vhonnyi mixtape ndi tshi humbulo u thoma ngaho zwavhuḓi ndo sedza uri mixtape au fana album a una grand scale tshi no fana album like nga maanḓesa ngori vhathu vhanzhi a vhathu tou ḓivha uri ndi musiki ndi nnyi identity yawe ndi ifhio hune ḽa zwo tsokori this dude is being featured nga vharas khanli vhane vha ḓo na track yavho na khou ḓi ambela nga marijuana fithu wa ini zwo khou amba nga mifhirifhiri ino khou ende ya ghetto dzhena ini album i vhona zwine ndi uri ina content na concept ine ya khou pusha album then I think mixtape that's where hune u ḓo vha khou ḓi introduce kha vhathu uri ri tshi khou amba nga musiki ndi musiki wa sound ndi musician number one sure so zwi amba uri zwino a ri tu tou vha na date ine ri nga tou i amba mara what you can promise people ndi uri ni hu na thandela ine khou ḓa ine ḓo vha i mixtape so arali u mixtape wo ralo
mixtape nga nzule ya hone tuna mixtape EP LP album mixtape ndi zwithu zwine na iwe muṋe u ḓidzulela khonani yau nga vha khou ḓi itela u tshi khou ḓi ḓigudisa ku mastarele na mini huṅwe ndi nga ḓi wana uri khamusi dzi backup dzi nṱha u fhira maipfhi ane a khou tea u vha main whereas EP is an extended play ine ndo wana uri khamusi zwezwo arali i album khamusi ho tou chopiwa zwiṅwe a sokou pfhi ni vha no fara fhano u khou ḓi ḓa thandela ya vhukuma khamusi sa zwithu zwi nga vho my 5 yo rali zwino ri tshi khou lavhelesa privilege ira ndi kombetshedza u shumisa ilo ipfhi privilege no nga heyo EP kana mixtape uyo no ra kwamba ngawo ni ḓo vha ni tshi khou bvisa ngena vha no dzula khoneni yaṋu ni noṱhe kana hanefha hune ra vha hone sa vhunga ndi tshi fhedzesa tshifhinga kha musi ni hafhanoni u ḓo vha u well mastered u ḓo engineerwa u ḓo itiwa tshiṅwe na tshiṅwe hanefha hone ra vha hone everything tshi khou ḓo shumiwa hanefha da ndi sa khou itela fhasi ya muri mixtape u ḓo khou shumelwa hanefha studio ha dzembe everything mixing mastering no recorder tshiṅwe na tshiṅwe u thoma kha basi he privileged true yes true but so I'm actually making everything out of those things. It's like being given a chance already. This is a computer can instrument all the stuff. I play everything, I write my stuff. So even though from now on the band go push and this and the features don't go back. Is it not like auchena uri vhathu vha ḓo pfa khanle a tshi khou feature musiki mara musiki u ḓo ḓivha a kha lwendo lwe a vha khalo ene muṋe individually so u ḓo tou vha a tshi khou bvisela khagala zwine ene a vha khazwo. So it's like I've been doing it for some time now. It's more than 15 years in this kind of music. So it's okay. Dziva sikho ḓi switcha and stuff ngori ri khou ḓi ṱoḓulusa zwithu zwiswa na mini sa zwiḽa zwi nda zwi amba ri sathu thoma nda ri nda tshi ḓivha ndi khou ḓi recorda miṅwe muzika ndi tshi ḓi delete sala murahu so reason khulwanesa havho si confidence yanga nṋe muno ho vha hu goal uri ndi khou ṱoḓa uri zwithu zwine nda zwi bvisa zwi khou tou vha zwi na quality imaho ngauri zwi khou tou uri tsha scale tsho imaho ngauri so nda wana uri na musikanle a tshi khou ḓa ngaurali a tshi khou mveledzisa so this is exactly what I want and this is the stage that I want so ndi khou tou tshi shumisa to my advantage so that's what I'm gonna do ndi khou ḓo vha hands on from now on kha 4Msiki. So Fyah Man vhone vhuralo u lwendo lune muna vha khou mutshimbidza lwone kana mu vhea fhasi ya luphapha lwavho ndi zwiṅwe zwa zwine vhone vho vhuya uri vha swike hone vha vhone na musi na muṅwe ane o vha dededza u swika hafha? No, athina na muthu na muthihi ane nda nga mu amba uri o nyitela khamusi zwine nda vha ndi khou zwi ita so ahuna ri nṋe muṋe vhutshilo ho ḓi tou mpfunza hu tshi mpfunza nda pfha vho uri arali nda zwi vhona muṅwe muthu a re na potential a tshi khou gowa through hezwo zwithu zwi na 99% tsha chance tsho uri muthu a quite music abe dzi vha dzi khou vhuya mamuthu dzi vha dzi khou vhuya nga nḓila ine if ndi uri nangwe ni tshi tou vha na talent u swika hani holu lwendo a lu ngo leluwa uri ni vhe muthu ano ḓo pfhiwa nga vhathu ano ḓo rekhodiwa muthu ano ḓo ri wana zwi opportunity ane na ḓo networkisiwa vhukati ha vhathu vha important hezwo zwithu ni nga vhuya na quita music na mthetshelesa ndo pfa amba uri nda ndi tshi ḓivha ndi khou recorda ndi tshi delete na mina zwoṱhe mara ndo vha ndo lindela the right time and I am telling you uri there's 99% ya vhathu vhane they are doing the same and echo tshifhinga the right time cha sivhuye tsha vuwa tshoḓa a namba a tou litsha music na pfha tshi vho pfhi ha u ḓishumela gai u kha iṅwe warehouse you know so zwi a konadzea nangwe ni tshi khou zwi funa zwi ḓi tonga muthu ono khou swela uri
athi nga ḓo vhuya nda apply muṅwe mushumo na muthihi nga nṋe ndi khou nyaga u vha pholisa. Zwi a konadzea uri ni khiphe henetsho stand tshaṋu ni tshi omelele na miṅwaha iwe i pfhuke uri ni fithe u tholiwa vhupholisani. Lifestyle ni khou tshila sa tshipholisa mara tshipholisa tsha tshiṱaraṱani tshine a tshi officially. Mara yo ndi kale ni khou ḓi apply vhupholisa ni tshi bva dzi fomo a ni khou wina thita mini. So zwi ḓi tonga tshinepe tsha muthu ane u khou thoma talente yawe. Nṋe ndi nga advise uri yes zwe 4Msiki zwi ita ndi zwone zwa sharp mara a thi khou zwi garanta kha dziṅwe artist. Yes ngauri ni nga ḓi lindela for tshifhinga tshi na stage tshone ende tsha si vhuye tsha vuwa tsho ḓa tshino nga tshine for a khou amba tshone. Zwi amba zwori vhone vhane ara vha sa tu ite hezwiḽa zwo Jesu feel ari get up and do something for yourself. Yes a tshi nga ḓi totally a tshi nga ḓi. So ndi zwezwo ndi khou pfha uri na nṋe ndi khou pfha uri ho muna u kha space tshone ngori music sometimes u require na uri ni vhe ni mentally ni nga nḓila ine muhumbulo wanu u fresh. You are not ani khou wara about load shedding, ani khou wara about processor ya computer, ani khou wara about sound card ine na vha na microphone. Ni kha zone ine you worry about lyrics and yourself na deliverance fhedzi. Hezwo tshaka zwinzhi zwinzhi. Ani kha zone ine ni vha ni kha zone ya sharp. So ndi zwone zwine khamusi ra vha ri khou zwi ita na hanefha a Dziambei Music Academy. Ndori if ni na thandela ine na khou i ṱoḓa u i phusha ni ya buka studio and ri a nipa space, ri a nipa zone ine ni ḓo vha ni at peace. Hune ni ḓo humbula nga lyrics, ni ḓo humbula nga style tshine na khou ṱoḓa tshone na nga nḓila ine na khou ṱoḓa guitar i tshi sounda ngayo. So there are a lot mane zwine ra vha ri khou zwi phusha but ndi khou pfha uri heyi ndi platform ya vhuḓi badi kha 4Msiki. I get you. So Msiki tshikhala ndi tshetshi man tshine zwa amba uri you have to utilize it. Ri tshi khou lavhelesa na zwa uri there are a lot of people even recent off camera now there was a dude who was going to lila mapiri ḓo vhudza oyo munana na vha naye afho uri kha vhuise vese yanga bende kana ndo i lindela ndo mu pfa mapiri a tshi ri ambaro tshiḽenda tsha mbanje na ḓa no humisa vese aro tshiḽenda tsho tamba tshiḽa tsha mbanje na ḓa no humisa. So bro, like opportunity no again no, don't take it for granted man, don't take it for granted. Like God is serious, no, don't take it for granted. So since our second interview, nane parato diro short na zwitu cause ntso kono nga ri chandemesa tshi ra ro dzulela tshone ro tshigwaza tshine ya bo robo unpacker o clarify vhathu musiki u mudisa phanḓa tshifhaṱuwo tsha vhathu vhoṱhe ra tenda uri this is the dude ane o vha tshi khou rwa marijuana. Bro. So since tshende na vhona ra ḓo ṱangana vha tshi khou lavhelesa tshila zwo ḽa fhungo ḽe vha ḓo ḽi amba ḽori music wa vha foitwa nga mademo vha khou vhona u tshi khou vha na improvement like general ri tshi khou tou nga yes in short ndi khou vhona vhatukana vha wo ku blind ho vukekiwa a vha tshanga ho murapo wavho riṋe une ngoho ri tshi tou thoma amba nga zwa dzi compressor na mini na zwa dzi reverb ri khou thoma vha trigara ṅwana a tshi vho sumo zanyuka mara havha vhatukana vha sokou tou dzula vha aware. Ndi uri na musi ni khou ḓi tou vula mulomo u ḓo ni thusa no ni thusa ro vha khou amba nthu i lilesa heiḽa ya nyinyithi vha ya tsheka vhatukana vha woku. So far heyi genge ine ya khou ḓa zwino heḽi gabelo ḽine ḽa khou ḓa ḽi khou tshimbila nga mulenzhe wone ndi uri zwine nda nga tou amba zwone ndi zwa uri ri songo pfa ri comfortable nga maanḓa ri songo swika hone heḽi gabelo ra dzula khaḽo. Vha hone ndi vhanzhi vhane na musi ri khou vhona dropo dza hone ndi nga ndavha uri vho swika kha hetsho tshidzulo vha namba vha mbo ḓi vha comfortable vha pfa uri nṋe ndi khou rana, nṋe ndi khou bukiwa, nṋe ndi khou ḓiropa, ndi na dzi followers, ndi na mini. So
ati khou pfa una zwine nda nga zwi sola kha generation ine ya khou ḓa zwino ya music ndi uri arali vha khou amba generation ine nṋe nda khou i ḓivha ine ndi generation yavho muthu o no nga JR Player. Yes I ndo ya Venda nga December ti ndo ya Venda nga December ho vha khou ḓi performiwa blind na vhathu I was there ndo ḓivha vhona na muziki wane vha yes I mara muthu wenda pfa nyimbo dzawe athi khou nyaga u amba nga u perform uri u good performer yes mara muthu wenda pfa uri yes there's wow kha izwi zwine zwa khou itea hafhanoni ndi ono ndi JR Player. I think namusi a tshi bva stage ni nda ndi na 4Msiki I think ndo ḓi dovha nda ri hola mfowethu ndi hola vha khou imba hafhaḽa blind ndo zwi funa zwe vha khou zwi ita ndo zwi funesa nga maanḓa ndi to funa ra vha tshi to fara elevation big up to other artists dzine dza khou blow up huna dzi artists dzine nda ndi tshi dzi pfa nda dzi pfa zori talente i hone and i khou rwa nga maanḓa mara i limited there's nothing zwine zwa khou dovha zwa come out of oyo muthu ndori hezwi zwithu zwo guma hanefha unless arali vho a si khou tou vula mbilu yawe a thoma u checka a understanda music ya nnḓa na ya tsini but so far JR Player ndi khou vhona ofara gondo ḽone ofara gondo ḽone and there's this boy ane but there's this boy ane ndi sokou vhona kha dzi post dzanga hu tshi pfi kha dzi reel na migozi ya Venda ono pfi Yellow ndi khou muḓivha ti ndo ḓo kana na ka second OuterView ro ḓita zwo amba ngae tshiṅwe tsha musi ri khou amba nga dzi world musicians na mine nda boḓi ri vha muḓivha handi Yellow vhone ndane vha ri ni ti to muḓivha zwavhuḓi so wo zama tevhela music wawe hola mfowethu tonga na tshila tshifhinga ndi tshi mbudzisa nṋe nduri personally nduri no matter how vhathu ndi vhangana vhane na khou pfa zwithu nga nḓevhe iṅwevho ine na khou pfa uri hezwi zwithu a zwi lilisi zwone ho muthu kharate mic a zwi khou justifya uri roṱhe ri khou tea u pfa nga heneyo nḓevhe riṋe ri tshi puṱedza play ri vha ri sa khou puṱedza play nga motivation wa vhathu uri ḓo ri tou pfa uri zwithu plus on the flip side there's that saying there's no bad publicity in the internet. The more you go the more one watch go for it, and the numbers are growing regardless of you know sure. So ndiko conclude lelo ne hola mfowethu ati ḓivhi nyimbo dza wenji blind ati tu dzi ḓivhesa dzoṱhe mara nyimbo dzoṱhe dzine ndo no dzi pfa hola mtukana nṋe ndi pfa ku rwa blind wo pfa luvhiwa wa Fyah Man nṋe ndi pfa khou rwa blind hola mtika so huna luimbo nonga lwa musi huna laguga ti mzwala milioni na milioni una mili na mzwala understand the rebel ndi vha ndi khou pfa creativity kha mamuna beside comes zwine vhaṅwe vhathu vhana vha ndi khou ḓi zwi pfa na mini mara hola mfowethu nṋe ndi vha ndi khou pfa a khou bringa iṅwe art hola mtukana ndi mutsila zwavhuḓivhuḓi so asi hola mfowethu ane a tshi pfa khodo ya luimbo arali khou ri 1 2 3 1 2 3 a ḓa vha khou ri tarara ni nga mbona ndi tshi hola mtukana u ḓa a fara straight chawe na thetshelesa na dzi verse nga nḓila ine a vhea ngayo dzi verse ni nga pfha nga dzi off tune sometimes ende dzi vha dzi siho off tune ati ḓi zwo nayo u aware na zwone hezwo zwithu zwi vha zwi siho off tune hu tou vha ni ene muṋe nga nḓila ine a understanda ngayo muzika kana nga nḓila ine muzika wa vha ngayo u khou bvafha u joina tshigombela tshine tsha khou lila nga beat uri beat ya khou ri tararara 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 naye a dzhene a joine zwezwo zwine zwa khou ita yes hetshiḽa hola mfowethu creative mavhana vashu nṋe hola mtukana a tshi vula mulomo wawe ndi a mupfa zori huna art kha hezwi zwithu because the other day I was listening to his track in the beef or the babenshena bo vhene vho CRG vhene vhane vha shuma navho
the boy was doing something, man. If it is true, or the Baba would go around. Yeah, and I said, Joe, so Rich Pended about Fyah Man. Rich Go come say Poso, because Chuchina Dolly Chiamba Chibajorani. Obone chinesha itor ndi fune udzurana bone ndichori misi yote richiamba avarwi ai zvanga yezvi zvada zvaita yezvi vamba zvithu nga u angaredza na zwine zviva zvikokatira kamusina vomwe voramsika vane vachikadhidha ndi ipiyo phoso khulwanesa ine vakhovona ngari hava tukana vatuku vonokotakuwa vonokobhukesiwa vodiyamba khasakena OuterView ri nini yava comfortable na zvinovo zvidova mara ndi ipiyo phoso khulwanesa ine vari vachilaverisa vavona uri hava vatukana vayaita inonga ine vaḓowana uri ni nṋe ndiri ni zwa zwino hei festive fhedzi ndovha na magigo no eḓela vo 30 hava Fyah Man ari ḓi to tenda uri ni hava khou mbuyandamela yeah so kha iḽo fhungo vha nga ri mini kha vatukana vhaṱuku kha vha vatukana vhaṱuku zwine nda nga amba zwone ndi zwa uri phoso ine vha i ita vha thoma vha tshi ḓivha muzika washu kana vha tshi ḓivha muzika wa artist hedzi dzine dzine vha khou luka khadzo nga hetsho tshifhinga mara once vha tshi to blow up hezwi a tshi to ri a kha heyo position a wana uri khamusi arali khanḓu vha tshi bukiwa 10 times nga weekend khanḓu vho bukiwa luthihi kana na weekend ya fhira hezwi zwithu kha zwi vhe ngudo ma washu nga nḓila ine houḽa mufo wethu u tea u vhudzisa khanḓi na ono vha kha platform ine a nga communicate na khanḓi yeah ono vhathu vha khou muḓivha na potential na zwithu zwoṱhe vhathu vha khou thoma u zwi shayinisa nnḓafho u vhudzisa khanḓi uri vha khanḓi wai vono vha nga i nḓila vha khou ṱoḓa collabo hu khou itea mini mukomana wanga ndi hone hune vha ḓo vha aware hone uri he mufana wanga hafho hune na vha hone ṋamusi ini na nṋe ndo vhuya nda vha hone mara hetsho chance arali nda tshi wana ṋamusi ndi nga tshi shumisa u ḓi burenda zwine nda khou zwi burenda zwino ndi si tsheho kha hetsho spoto ndi uri ndi a wisha no ri ho tea ndo vha ndi tshi charger 8k na ḓuvha ḽo to thoma muṅwe na muṅwe a tshi mpfa sure yeah so arali a tshi to blow up kholo iṅwe na iṅwe ine avha i tshi khou ḓa khaye a vha a tshi khou i handela nga tshi business a vha a tshi khou i handela nga nḓila ine riṋe ro dzulaho hafha kana vhane a ri tsha bukiwa ra khou handela ngayo nḓila hoyo muthu u ḓo vha o thoma brand yawe zwavhuḓi badi mara vhatukana vhaṱuku vho no khou ḓa not vhaṱuku henedzi artist dzine dza vha dzi khou swika yes ai dzi tshi swika hafhaḽani dzi thoma u dzhena nga motive kana no rangisa phanḓa mafhungo onga music khavho ndi hobby music khavho vha nga studio nahone a vha ngo to fhulufhelesa kha music but musi tshifhinga tshi tshi khou ya u mbo ḓi realize uri damn hezwi zwithu a zwi tsha vha hobby ngori zwi khou nḽela tshifhinga tshinzhi tshi no fhira na zwine nda vhona unga ndi muḽoro wanga tsha konzuma zwone ndi uri ni wane uri hezwo zwine khamusi na khou ita zwone kana hanefho hune na khou shuma hone a hu khou ni straina energy u fana na musicini ndi hafho hune na thoma u realize uri no hezwi zwithu ndi tea u zwi ita sa business ndi nga si bve nda ya nga weekend arali ndi khou shuma vhege yoṱhe weekend ndi yo awela mara honoyo ane a ḓo ri u khou nṱoḓa zwi khou tea u vha zwi khou wetha ni tshi to thoma u humbula hezwo zwithu ni khou downgrade habe ndi ḓo zwi vhidza u downgrade mara kha dzi bookings dzi khou thoma u humela murahu ngori a si lone luambo lwe na ri rengisela lone na nga ḓuvha ḽo thoma ri khou nyaga u fara lolo luambo lwe na ri rengisela lone nga ḓuvha ḽo thoma arali no vha ni tshi pull up nga case ya bia na 1.5 hezwo zwithu ri khou tea u vhona sustainability yazwo zwi khou sustaina for the next maybe 2 years or 3 years nahone arali tshelede ya gonyanyana i ḓo tou gonya nga 5 clip a siko tou vha 2k mara ini ni ḓo neta nga hezwi zwithu na thoma u gungula na thoma u posta kha Facebook uri habe ra muzika uyala ra muzika uyanwa habe ra muzika uyambara ra muzika why not thoma ngori ndi hobby kha ini ani depend khazwo hezwi zwithu so vhoramuzika vho no khou swika gaming zwino irani tshi swika hafho kha heḽo gabelo ḽo ḓivhiwa
imagine arali ni khou trenda na 15k yanu ine zwi to ḓivha zori munhu arali ri khou muṱoḓa charger 15k sure na dzi promoter dzi tshi vhudzisa dzi tshi pfa luimbo lwa dzi tshi ri uyu ndi nnyi na muthu ononi abe muthu a tshi ni pfa a tshi vhuya ni founela a ri uyu ndi nnyi ndi nga dzi wana phi namba founu dzawe dza hoyo muthu u vha o ni takalela ende now a sa ḓivhi zwo health i to worth up guy ini vha tshi to ni founela na mbo ḓi ri vhone vha tshi nga kona vhugai vhone vha tshi nga kona mara arali ari a tshi ni founela a ri he munna mufumakadzi wanga khou ni ṱoḓa nga wedding ende hezwo zwithu ra ri khou gungula ri khou vhona unga no ni afforda ri nga ni afforda na washu ni ṱoḓa vhugai na pfa a ti tshi ri vhone vha wedding ndi nga vha itela nga 15k sure ri khou pfa vho uri ndi zwithu zwavho zwa takala 15k heiḽa uthi i tshi to fhedza u ni badela kana i tshi to fhedza u amba na ini i khou spread a word man uri ni nga mu afforda uḽa mutukana ndi 15k mara these youngs dzine dza khou aluwa dzine dza khou takuwa don't take these things a hobby ngori once ni tshi vha attached like attached na fame sure fame yone i sa fhufhuma habe ri tea vhona ni khou penya na lukanda lu khou glowa sure mara ra siko vhona no omelela mara ni siko bookiwa ba na bookings nje badi mara kusuzanui na kuitele kwanu na kuchimbizele kwanu kwa zwithu na kuambarele kwanu arali ri tshi nga zwitenda nga yendina zvabuya zvanirwa izvo zvithu zvaamba na ini ni khou yo tshentsha luambo lwanu ende ni tshi to tshentsha luambo lwanu ni khou ḓa kha benchi ine rine ra vha khayo yori ni a ri khou bukiwa nga ndavha yori ni ri bva ho dzhena tshelede ngede ndi khou ṱoḓa he tshelede vha sa funi a vha ri nambe ri to bva khazwo I am giving you 3 years kana 2 years vhathu vhoṱhe vha na khou vha vhona vha khou bukesiwa ndi khou vha fha heyo miṅwaha a to realize fhedzi uri hezwi zwithu zwi khou wortha u fhira hezwi tshelede nyana dzine nda khou dzi wana u khou ḓa kha bench heiḽa ine ha tshavha most booked artist now nga ndavha uri mini luambo lwawe lwo tshintsha because the very same J player we're talking about the other day he was complaining alright the promoters got for nice he ended up mentioning you out Budheria push out on ndizvo zwithu zwa dzigigi dza Kabal the very same dude anena na lab map Muhari he did a song guy dzinoita na mbilo uri this dude ukorishumisela mahala and the other day he ended up posting uri ni bom rapper va Venda va khou tonga nga u usiwa because ri khou vha vhona kha dzi post nnzhi kha dzi poster nnzhi na dzi gigi nnzhi but hu vha hu to usiwa dziṅwe dzi vha dzi dza Stokvel ndi hedzi dzo pfhi ni vha Fyah Man vha na tshiombo a nyuwana Okras dani ni MCL nga nda ḓa na pull up nda ṱuwa ndi songo ḽa tshithu vha wana uri vhone vha na tshiombo not actually not annual ni khamsi ndi monthly sa zwa vhathu kana khamusi vho Drubango na vho Papiriko zwine ndi vha zwi vhidza mini Snap Sunday dzine na zwithu zwi itea monthly so lune vha ḓo wana uri nṋe arali ndi tshi khou vha attached na houḽa tukanae houḽa tukana ndi tshi ṱokofela tsho uri nṋe ndi ḓo phula pa kha show dzavho dzoṱhe mara vha Okras vha na show na ine houḽa tukana vha ḓo ḓi wana vha tshi khou ḓana vhone vha pulana show nthihi nga ṅwaha vha rwa annual vhone houḽa tukana vha rwa monthly and on artists na zwisele hapo zwino ndo ri ngo ita Stokvel na zwisele mara okay mbudziso ndi ya uri JR player o ralo a tshi khou amba nga heyo post a khou gungula khamusi a tshi mentiona na hanevho vhathu vho no nga vho Budheri kana vhoṱhe vhane vha khou gungula nga dzi promoter vha vhudziseni uri connection yanu yo thoma na uyu muthu yo vha i vhudza uri vha tshi wana 1.5 and why you always entertainer na mathomo ndi heyo zwine nda khou amba zwone uri hedzi artist dzine dza khou ḓa arali ngoho ya ri i tshi to ri kapa kha ḽeḽo gabelo ḽine dza khou trenda dza vha dzi khou trenda na dzi 25k dzavho na dzi 18k na dzi habe vhathu kana vha 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 tshi khou pull up zwa vhukuma na dzi crowd dzi vha dzi khou vha funa so nga maanḓa wasathi yeah man vho asati to vhona nga asati orala arali u tshi pfhi kha gigi iṅwe na iṅwe ine na khou mu vhona u khou collector 15k umbudzeni zori uḽa mutukana a ḓo vha khou reila mini now kwambo nga vhege zwi amba zori nga weekend nthihi uḽa mutukana a tshi nga vha o collector vho 55k weekend nthihi fhedzi imagine kha weekend na nga ṅwedzi ṅwaha woṱhe
but mtu kana vhathu vhane vha ḓi introducer vhane vha vha khou swika kha heḽo gabelo a vha zwi ḓivhi hezwo zwithu uri vha khou ṱangana na dzi challenge vha tshi swika ngei vha tshi tou swika ngei a thoma u pfha uri 1000 a thi tsha vhudzwa upfhi peṱirolo a thi tsha vhudzwa ni pfhe muthu a tshi ri okay habe ndi ḓa ndi khou tou rengisa halwa kha musi ndi khou ni ṱoḓa ende halwa yes ndi business hu khou ṱanganyiswa business big up na vhane vha khou rengisa halwa ende ini khou tou ḓa na imba 30 minutes mawashu neta mara kha ri zwi aḓirese not nga nḓila yo nga vhuhone haṋu a vhu nga ḓo valueya ngori once hu tshi pfhi khanḓi o ḓa phaboni ya okay zwi amba zwori hafhaḽa fhethu ni khou sia maka uri khanḓi yo no vhuya ḓa hafhanoni ha fhethu na khanḓi vhuya ḓa zwi amba zwo business ya hoyo muthu i khou sustaina na musi ini ni si tsheo ini no fhiwa 1.5 ndilo zwine zwipfini ndilo zwo pfi entrepreneurship because once you are an entrepreneurship business yamu kana reputation yamu ito u generate ito ḓisa vhathu ya ita uri business eveko ya phanḓa na musi ini ni siyo hapo ndori kespo vhuya ḓa hafha nga 2000 mini mara a tshi ḓa hafhaḽani a nga vha o convinciwa ngori ni khou tou ḓa 30 minutes mavhana vasho ye fhethu a ri na tshithu bia i vhuisa 50 cent mara a nga ḓa na musi aya na wana ho attenda vhathu vha 50 hezwo zwithu a zwi khou ita purpose a si ya ḽeḽo ḓuvha purpose ndi ya bayo ya hone uri hu vhuya ḓa performa na caspada hu vhuya ḓa ndi hezwo zwine vha ḓo ri ni vha Fyah Man vho rali vha vhuya vha tou kona u tou ya vha performa kha musi kha global mini concert ine ya shango ḽoṱhe kha bayo yavho ri ḓo wana vha tshi ri ni Fyah Man Canley he once shared stage na vho Beyonce na Beyonce vha songo amba naye but the fact yori vho vhuya vha ṋamela stage tshine naye o vha hone I get you so a dzive woku artists no khou dzhena I get you so maipfhi fhedza musiki ri tshi khou pendela anga vha fhio even though no amba zwa mixtape mara ndi zwifhio zwiṅwe zwine ni nga pulupedzisa vhathu and na uri ni comes na dzi social media platform dzaṋu arali dzi hone up to so far uri vhathu vha dzule vha tshi khou ingamela u itela uri misi yoṱhe mixtape u tshi bvai vha u rwele tsini u vhe tshi tou vha u wana mufula na ngwane sa vheḽa zwo tou thoma u tou ṱoḓa zwa zwino zwine nda nga tou amba ndi zwo uri ndi ḓa ndi tshi khou pusha na nne dzi singles dzine nda ḓa dzi tshi khou build up kha project ye nda vha busy nayo so that's all nga mixtape so kha dzi social media ndi ḓivhesa 4Msiki 4Msiki hoṱhe ndi 4Msiki kha TikTok ndi yone ya vha vho 4Msiki so 4Msiki ndi ene ine ro ṅwala hafha kha caption ya Venda yeneyi ya Venda 4Msiki 4 ya nomboro 4Msiki ndi uri ndi 4 ya nomboro na Msiki it's one name ndi tshithu tshithihi ndi musiki kana ndi msiki Msiki 4MSIK sure not 4Msiki no Msiki cool I get you so zwo mbori ndi hapo hune vhathu vha nga vha hune vha tshi khou ḓi hopefully izwikomela ni ite ni tshi posa na zwe snippet nyana hanefhaḽa zwiṱuku zwo vha zwi khou vha bvisa uri ni zwone zwi khou bva gai zwi ya gai ubva zwino vha ḓa vha tshi khou wana tshiṅwe na tshiṅwe tsha tshine tsha khou ṱangana kha zwine nda khou ita zwone nda vha ndi tshi khou vha ḓivhadza zwoṱhe zwine nda khou ita zwone so a vha tielela hanefho kha dzi social media vha ḓo i wana 4Msiki u wanala hoṱhe kha social media cool I get you Fyah Man man ro swika kha tshifhinga tsha phendelo man a thi ḓivhi vha na ḽiṅwe ḽo fhedza ḽine vha nga ḽi ṱahisa phanḓa musi ri tshi vala zwine nda nga amba zwone nṋe ndi pfhi rascanli kha dzi socials na nṋe ndi zwo ndi sokou vhudzisiwa uri kha ndi ḓi ambe mara ndi rascanli kha Twitter ndi rascanli Instagram rascanli TikTok ndi rascanli Facebook so ndi rascanli arali vha khou nṱoḓa vha khou nyago for the bookings nga zwo buka rascanli uri a ḓe na dzi collaboration number phone khedzi 082 355 1445 082 355 1445 vha ḓo founela dzedzi number phone vha ḓo wana thuso khadzo then arali vha khou nyaga thuso ha Dziambei Music Academy hedzi ndi dzi number phone dza Dziambei Music Academy dzi ri 068 575 5941
068 575 5941. Vha ḓo wana thuso nga recording, mixing and mastering service. For now ari khou ita sound haya nango i tshi ḓivha hone kha website na publishing, ari khou ita na marketing. Zwine ra khou ita zwone ndi mixing, recording and mastering, ndi yone service ine vha nga i wana khayo. Ḽo fhedzisa a thi tu vha vhona ḽo fhedzisa, zwine nda nga to amba zwone ndi zwori kha ri ite music, and the music kha ri u uploade vhathu vha u pfhe. Yeah man. Yeah, cool. Ndi zwezwo phone number dzo thoma dzo sound family ndi dza config. Yeah, it's one number 4 ndi dza config. Okay. It's dza config. Confirm kwebo. Nana mzoka diwana Yeah, config asimulate. To those people when it comes to confirm Mdivi, she's one of those people when Babo genera kava she watch got to para that time, and she was on top 3. And it's unfortunate because of Pezogo and Tanganese, shout out to her. But she was one of those people when they were there. So she's been in this game for quite some times, man. Yeah. Up to date. Yeah. Yes, I can tell because the way never funanga uchimbiza shunga ngona, but the lot of OuterView trauma. Yeah. She was the very same person in Rakwambangai, but yeah, so it really means a lot, man. So big shout out to you all, man. Don't forget to comment, like, share, and subscribe, man. Yeah, we out here. Ngauto raro ringambo rovala dzikondo redobuya radova ratoamba richikondo ravesa album ubva radova raidecode the very same way radoita ngayo my 5-2 my 5-1 yeah cause 2 aringo chaita but I'm sure ubathu vaitanganidza zvavhuḓi nga maanḓa nomboro dzo ndichidzivona ndiyadzivona uri ni dziko chimbira nga mukova wavhuḓi but not only vhathu for support ine vha khou ita, then are subscribe kha dzi channel dzashu roṱhe Raskambi Adziambe Rasmau na 4Msiki Adziambe Music Academy na ne par do richi var do bangale le namba sirich go perform arozane recordote va deri fala for ngaki ka recordote and then that go was enough camera and she rabandi in tonga badi. What was the motive why left now archado jenakayo? What was the motive? Because when watching for ka bomba ka feature bomba na mwari, you were like, hey boy, how don't connect na mwari ma una ngoti no kofi mwari uno kofi ni iroro ngoti nyambezo ne ya to bani because mwari is the very same dude ya ba behind the scene ka OuterView ya utoma then over ko Roma se obadi like obo bonyibo msuggest. Yes sir. So ile aduba be were chisika ka ila OuterView ya pala tsina thando sure rako di introducana ne pala obri ndi muṅwali namsi tshitsika kha muṅwali ho ḓi thoma vha no imanyana vhamdiwa vhono vhe mfa adizo wewe ona ko ḓi to chingela ra cha wewe sure ene ya tshipinga muṅwali okay dzina ndo no ḽipfa mara nga itsho tshifhinga muzika a thi tu pfa but okay ndi tshi khou shuma my 5 hanefha ndi khou shuma my 5 heiḽa track ndi tshi khou i rwa nda i rwa ya vha i sina vese ya vhuvhili then nda i posa kha bodo heiḽa nthu ya Shatter Music uri ri na luimbo ma and ndi khou nyaga uri lufhele a thi ḓivhi zwo ri ndi shumise ini vho ḓiḓa vho Silvertone vho 4Msiki mumbuloni bo Metro CMG and bafowethu banga so azwite uri arali na ṅwe gepe la ntunda sumbule uri badida mara muṅwe ambo ḓiimisa tshanḓa hanefho kha bodo he treke kha ri fhe muṅwe muzika ono pfi muṅwali a thi ngo komenta tshithu ndo comment yanga yo uri vhashomo sure vhashomo awula munango uri ndi so uri abaita zvezwe ndamba okay ndathoma umbulo muṅwali ndi nthoma guy but then ndachivona ile dzina ḽo thekiwa badi nga TN yes mara ndavhona uri no beside nḓila ya TN ndi zwifhio zwiṅwe zwine nda nga ita ndavhona uri munna ro no ḓivha raya naye uya muḓivha o munna mavhana okay ro no ya raita OuterView na yapo enda babela one zwino uri muṅwali vha muḓivha muṅwali vha khou ḓi muhumbula na hezwi zwine zwa khou nyago ite
So zobanga heneyo nḓila a thi ngo to tshipfa vhomwe fhethu vho tichikoḓoḓa kha radio mara vese yone i tshi vhuya I was like damn man why umuna nne nda sa mḓivhi yeah na I out in the way ndisa iḓivhi hei out I khou rwa ende yo fhola yo dzika I khou fila zwine zwa khou itea kha bidi ubva ḽeḽi a ḓuvha tshe a vhuisa vese yanga ndo thoma u vha fene yawo ḽamfuthi yeah man cause ndi khou zwi humbula zwo ri itela hezwo nda tshi vhudze re ndo vha kha ndi phone namba dzanu vha ri vha khou ḓa feature and she was naye he was like ha mathangane ono vha nṱha a songo to ṱoḓa phone namba dzashu ha vhuya amba zwithu zwi no pfhala muhasho sakani umuvha ndiri ndi songo ri sakani umuvha ndo no muvha already ara ndi ḓo pfha ngayo ara a tshi ḓo ḓa kha nṋe hu na vhanzhi vhane ro no vhuya ra itiwa so after collaboration ndi vhona na vhona uno ṅwalo uri muṅwali wa ṅwalo muthu kana ndi muṅwali na yona tshitaela na group yawe ndi a zwifuna nga maanḓa yes I so Kezo we out here number 1 yes I okay cool performance nando no livhala man Concrete Jungle. Kartobe mama. Ndos gorfana ku volume nyana. Volume bazwi. Yes I. Volume ndele. Gunshot. Yeah man. Man we come from and we were raised by the community. Them the fight in our gangsta on the street. Police can shot them back go shabahiti. Rude boys fuckery, they keep on multiply. Never stop, guys, today, tomorrow, they reconnect. Now I'm team and their spirit can go rise again. Who nobody wants to preach about Pandera to Muzaro Bachitera. Yeah. Better quick than it's gone, but it's gone down. Oh no, no, say I go coming and say, walk on it, know how you feel. Big mountains know how you feel. Big need them live in a field. Where one is that as she is in the street. Get to shape Baba Naba so to make it in the street. But we will kill a Naba man to whip on the field. Manipulate one man field. Who don't cheat about Chikuna, no push and Lankani. He corrupted, Misanda, he corrupted in mayors. Bad boys run the city, blood drop on the street. They can't say a shitty car. Shit, shit, police. I wanna money come from ghetto. I was raised by the community. We love unity now against the Barana street. Police can't shut them back or shabahiti. Rude boys fuckery, them keep on multiply. Never stop that today, tomorrow they reconnect. Now I'm a team and their spirit will rise again. Nobody wants to preach about Pandera, Tumbuzabo, Bachitera, Mitayabo. Yeah man, Bomba. Yes I. Concrete jungle, tough to pop. Can only crack the code that Angelura some zip. Do I made it on gallery? Who never fight about big GIE, all the poor and miserable. Or the lovers, baby, she the fast to die young. Piece of the pieces of choice. Anyway, for everyone, to pull a mago. Kind of mentality that's so young and think true. Streets infantry. Rito it done more Faraski. So dog is dog, we can only play this song okay. We gotta do better, y'all. Left and second choice, but give me another life. Could have been another king that said it must got in life. Probably no kind of years to cover Ginetta. Mob justice on the sally, the way that's another the fate. Gasaba, Talishtaba, Bandaba was done after teas. But I was clever, push a number, but deep and up, dynasty multiply. So it's true when they ask you, you don't die, you multiply. Yeah, you don't multiply. Man, we come from. We were raised by the community. Them the vanity now against our on the street. Police can't shut them back or shabahiti. True boys fuckery, them keep on multiply. Never stop that today, tomorrow them reconnect. Now I'm see my destiny talk rise again. Nobody's in preach about Pandera. Tumbuzabo Bachitera Mitayabo. Yes I. Yeah. Till we meet again. Yes I. Yeah. Ngauto raro ngambori ndione pendero ya one bana mkala. Rishika dircha. Rastafari. Their spirit will rise again. Who nobody would preach about Pandera, Tumbuzabo, Bachitera, Mitayabo. Bomboyan.
Concrete jungle, tough to pop. Can only crack the code around Chilura some zip. Do I made it out gallery? Could never fire a big DIE, all them poor and miserable. Or in dope spade, na cheetah fast and die young. Peace or a piece is your choice. Anyway, for everyone to pull a magungu. Kind of mentality that's so young it's into streets infantry. Rido itanbo faraski. So dog is dog, we can only pray this song okay. We gotta do better, y'all. Left find a second chance, but give me another life. Could have been another king that said it messed up. Cheated on me, Fyah Man. Bombo yard.